Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Sakbay na, makablaawan ni Pagayam Jojo Ramos, ti Nagilian La Union, from RJ. Ken kada kaya amin, anayat amang tartarabay, iti drama tayo nga unay daytan kaka, ken anaraar tinamlama. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Raumen ti asawa. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Adaditan ni Sir ungat. Agulimag kayon. Bigbigat. Sumanao kayo nita. Aggagantil kayo. Unan nyo ti trabaho. Sakbay ti panagchismis ken panaggagantilyo. Makauma kayo. Anya, tiday-daya mo dumyo nita? Awan, sir. Agtrabaho kayo. Ta mabaybayadan ti oras yung agtrabaho. Sana mabaybayadan. Tapno agmutaleng. Muno agchismis kayo. Apay, saan yung nga mo nga opisina na ito? Diyak kayat, nganda na ka-istambay. Oh. Alay ko. Apay na ito. Pasan-san eh. Inuti na yung kabiling kaya. Ungat, tungat nga ungat. Anya ngay, di na itibkol. Unay dayta. Nalabas ti kina-estrikto ni sir. Makauma. Huwag nga ram. Umalisaksan iti sa balya pagtrabahuan. Saan alolit? Sayang mo, tinarugyamon. Sapay mayat mati suldo tayo. Uray mayat, tanalabas ti kina-estrikto ni boss. Kaslasaan nga gamam mo ti tao. Anya ti kayat masaway? Ni bakit natin nang i-rekomenda kanyak nagtrabaho ditoy. Kalpasan na uyong-uyungan nak. Ibagama ka ni bakit na. Iti kasta, may palagip na ngamam mo na ti pamilyayo. Addan to. Makita ni sir. Ha? O, daytan kaka. Ay, nabakit makabannog kan makakitang mo ti mga opisina. Oh, di isardeng mo ti mga opisina. Sinungan ti sumukat kanya ka manager no umikatakon. Parikot mo pa ay? Parikot na daytan. Ay, saan? Bakit? Sanak nga umikat. Saan ka nga ron akong direklamo anabannog ka? Di saan nga ron? Ala, ang kape taman kit ti bakit? Agpalas kapay mo't asa ka agkape. Unay daytan kaka. Masa talaga tagkape Nangrunan mo kadwak di napintas nga asawa nga kape. Style mo mat. Bulok.
Awan gayam. No na kay nanakan, ilabamton dagiti na duma amureng ta nakalib ni Juanita. Papananday jaya babae, aya. Amumatan, adda pamilya na nga si kasuna. Agsakit nila kay na. Laklakayan, paasikaso pa ilang kani bakit na. Agsakit nga rod. Iso asaan na maasikaso dagiti anak da. Iso ang nagpakada ni Juanita, ta iso ti mga sikaso ka dagiti anak da. Di kagungot bakit. Ibagam lang ti kayat mo, asa na masapol nga iyungot mo, tanay makigtutak. Adun tumuta sa ob. Adaman, may bagak bakit. Anyaman daytan. Naguyong ka kanyak. Ngam nakasingsingpit ka karagiti babaunan. Nalakaaya ti mga ala iti kadwa ita? Narigat! No makaala ka man, saan mo matngam mo no adek, wano tulisan, wano lalakero? Ay ulay day tangkaka. Iraman mo pa'y mo't day taabalikas. Ni Juanita katamamuta. Iso nga alagaan ta, nawatam. Malawanan bakit? Iso si kataglaba, tawan ni Juanita. Ay, ulay day tangkaka. Apay nga da ka mo't, Juanita. Kasanun dagiti anak mo, sapay agsakit nila kay mo. Ni, okay lang ma'am. Binirin ko mo, tayo na unak. Saan na baybayan, dagiti addi na, kastamutin kinitatang na. Ay na, una ti pamilyam, taga-asidamot. Ay, kababain mo't akada kayo kini sir, ma'am. No problem, Juanita. Okay lang ka na kami kinisir mo Pedro. Ay na, nakasaysayat kayo, ma'am. Pasarayag pambara, no masadutak nagtrabaho. Nasaya atak, ta nasaya at kamot ka na kami. Kita imkit din no mabisin ka, tamangan ka pa'y. Unay madayta na, kinaim bagyo, ma'am. Sapay kumata, saan mo nga pusuan, ti kinaimbag mi kan ka, Juanita. Awalakit, agawid ka, agpakada ka. Dandali mo't linawa sa kasta. Saan? Imbag ni ma'am. Saan ang makadlaw, nagpambarak? Liklikam, ti agkarapakada, tapno alo, ti magapuanam di ti balay. Ngamin, direkso ti panagsweldom nga oray lumangan ka. Ayaday ta ibagbagamkin ni Juanita, Pedro. Ibagbaga ka, agsweldo lata nga oray lumangan. Hududay ta, Juanita. Agsildo ka lata, nga oray lumangan ka. Maawatan da ka nga minakanayon. Nangan ka ka din, Juanita? Ay, uwan, ma'am. Ay, siyak nga'y bakit? Di mo damagin o nanganakon? Sikat ti bumalay. Isuasanin na das ka na damagdamagan day ta. Ay, oray day talakaka. Nagalas ti mapaspasamak kiti palay. Sir, agpapirma akman. Disturbo ka! Awan mo aramidon niyo, sir. Agpampanunutak. Papirma lang mo, sir. Pirmaan niyo dagito'y document. No agpapirma ka, mamaminsan ngamin. Di ka agong ungot sir. Ang mga numabuti ngakton ngagpapirma. Anya? Vic, naitod mo amin ng dagiti official receipts. Agar arami dak ngamin iti reimbursement. Agtrabaho kayo, saan kat nagtutong-tong? Adala damdamaga kini Vic, sir. Agulimag ka, tada pampanunutan. Aguo yung samot ni sir. Ikatam jay sa.
talaga nga aguuyungan. Agungungad nga wan gapgapuna. O nay-naytan. Nay-nay umayon. Nada makita yun dita amay wara, papel, wano basura. Pidutan nyo matan. San yun nga yuray ti janitor, taado ti araramidan na. Madamdama, na ibinkulak manan. O nay ngamidan na itakilasadot. Dayjay laeng, ti may na imbaga. Kasta talaga ti aguuyong lulit. Ay, unay daytan kaka. Siguro nariribok ti pamilya na. At siguro parikot ni Sari di Balayda. Kat itong tugot na nga aging gadi ti opisina. Ay, unay deta. Anya ti kuna, lolit, masansan nga agunget ni Sir mo a Pedro iti opisina. Wan nga rod, ma'am. Iswa mababainak pa yan. Kaya't kung tumikat. Ay, saan nagloko kan? Abay, di ka masayangan iti sweldom. Naglagan mo ti trabaho mi jay. Kan siyak pa'y tinangirekomendagan ka. Kalpasan na. Umikat ka. Nga awan anyaman na. Nauyong ngamin ni Sir, ma'am. Anya? Oh, kasaritak tuman dyan ak ti jabla tao. Ma'am, saan yung ungtan ni Sir, Saan yung ibagbagaan nagipulong nga kada kayo? Ta sigurado, pagsasawan na kiti sana malamlamot ti aso. Unay daytan kaka. Pedro, saan la dito'y balay nga alagaam dagiti kakadwa? No diket uray iti opisinam. Makaal-alaga ka nagiti stressful at tao. Anya? Asino ti stressful nga bagbagam? Nagiti empleyado, asadot, sakit ti ulok dagijay. Ano sama? Damag kong agkaraungat ka kano? Gapo, iti kinapabayana iti trabaho. Paliwawang da. Awan manaknakam da. Saan nga men nga agpapada ti tattao? Iswa palabsumlatan dagiti kakasta. Sana day ta tinapatag. Tinapatag kat nasayaat ka kadagiti taom. Iti kasta. Sayaatan damot agtrabaho. Ayaw na daytan. Uray aglamlamos dan? Nasayaat aklata. Una, pakisamahamida na imbaglakay. Tanay tati may parbang. Ay, uray daytan kaka. Lulit, saan mo ta matimtimak ni Sir? Inong tanda siguro, Nagipulong ak ngamin. Ungta-ungtan dalaang ni Sir iti balayda. Anya, sos, delikado ka nga rod ka ni Sir, Ure man ikatinak, kay kayat ko pa'y Una daytan lulit. Masurunak ngamin iti kinauyong na. Kasta talaga ti medyo Andres. Dito'y na nga erwar ti panaka-under na. Kayat mo asawan? Datayo ti papasan na? Tumpak. Ay, unay daytan kaka. Oh, apay, adi ka matagtagari, lakay. Ne, nagunag, dayta asin na ay, Pedro. Naa, gagana sumutan, tagkarasin na ay. Naman luga kun bakit? Agtugtugaw ka lang iti opisina, babandog ka. Awan mo't ti karbangan amangungot. Kanang iti agpalpalya kas kana paliwawang. Anya, Noong takida, sabalin tumat ti idalundakan ka. Tanak tumat tayo. matay ka aya, noong tan ka. Saan mo't bakit? Nga masair mo't atirik na. Sair laeng dayta. Saan kamot ang matay iti dayta? Ay, manglus duyak bakit? Unay daytan.
O sino ka na kayo? Ti maya tamang sukat kanyak. Ang tagarin. Abay, sir, ulikat kayo. Ikat ka, sir? Kayat mo, ti sumukat kanyak. Sika nga. Amuyo, kakabsat kan gagayaw. Masapol, ngagtrabaho kayo na imag. Tapno sa anak nga gungad. Intun nagipulong kayo. Sa bali, ti idanon niyo. Unay daytan ka. Iba kayo kanyak no anya ti kayat siyo. Tapno amaw. Ken tapno ang kikinaawatan tayo. No, siyak, sir. Na-stricto kayo unay. Inaldaw nga gungungot kayo. Makapatarantamot ngamin. No, adda agong ungot akanayon. Saan nyo akayat ti maungtan? Anya ti kayat siyo? Agpaliwawang tapno siyak ti matatag. Iti trabaho. Saan nagaputagayam yu ti asawa katila may pulpulong yaw. Siyak mo tiyag sagrap kakapsat. Mahasi kayo mo't kanyak Agtrabaho kayo ngamin iti usto, tapnawan mangag yung ungat. Mapalain. Ayun, sir, mapalain. Unay daytan. Vic, ada nadlaw mo kini, sir. Ada. Saan mo na kasi tisigo da sumanaw nga agkaraungat. Nabannog angatan nga gungungat. Nasayaat man no kasta. Kan kinasarita na tayo matan iti nasayaat. Wan mo't kit di Kat no masustinir na ti saanan nga agungat. Ad-adamanan asayaat at tisigo din ang nasayaat at trabaho. Unay siyak pa ta. Unay detan. Awan mo't siguro tiyagi pulong kan kabakit. Apay aya, inikat mo dagiti empleyado. Saan mo ta? Jak pulusan idaong ungtan. Nga uray anya pa'y tiraramidan da. Anya? Huwag bakit? Uray dito'y pagtangan. Jak mo't kayat nga dapang pabainam kanyak nga sawam. Agrin nispito ta kuma. Katuan Apay, adaya mang basbastusken ka ditoy. Kwa. Awan met. Oh, matlagayam. Ayat problemam. Awan? Matlagayam. Ngam kaslada kayat mo aparwaran. Awan bakit? Anyat kayat mo? Awan met. Ay, ako kaya. Tinapatang kanyak. Agrin na umta kas agasawa. Saan tangag pinabail? Oh, saan nakmat apagpabainan? Pudnot ako ng bakit. Saan ka pampabainan? Isa saan na kumamod apabainan? Pagpabainan ka aya? Ay kwa bakit? Saan mo? Oh, awan nga ruti parikot lakay. Happy lang. Sana kastangang kukurot ka. Akasla na kutura na manok. Tawan maggayam ti problemam kanyak. Jakod may turod na ibagat ti kayat ko. Taamangan no kala tabugtakan ako. Okay ka kanila kay. May kan. Kunakon kay. Okay bakit? O apir nga ron lakay. Mumatkat kastulatan ti style ko. Sa anak mo't nga gungungot lakay. Iso di nakgurguraan wan. Saan bakit? Love ka mo't kat lakay. I love you bakit? No, adda saan nyo akayat kani bakit muno lakayo gagayem pagsaritaan na naimbag dagiti bambanag saan ka tatila pangipapapasan ti unget tayo nasayat no ti agasawa ket agrin na iti amin na panag tapno agpadada anaragsak kastamet kadagiti adda iti aglawlaw da titan kagayem tinagipusan ti pakasaritaan na napauluan raemen ti asawa
dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.